изградивме систем во овие неколку децении кој што за жал почна да ги убива нашите деца. Sistem përplot me vrima, improvizime, rishfet dhe korrupsioni shpërndar kudo, mos respektimi standardeve dhe ligjeve, mungesë kontrolli. Këto janë arsyet kryesore pse po na ndodhin tragjedi si ajo e Koçanit, thon ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk i dalin përballë këtij sistemi, kjo tragjedi mund të mos jetë e fundit. Во градежиштвото, во таа една крајно сериозна и сензитивна, чувствителна дејност, има се повеќе импровизации и се повеќе незнаење и неодговорност. Ако на тоа не застанеме на пат, верувајте, Кочани нема да биде последна ваква травматична состојба и случка која имаме. Одете само на клиника и видите ги сите тие втори излези дека се со катанци затворени. Само на клиника отидете. Не дај Боже нешто да се случи, треба да го бараат клучот. Значи, ние и во самото одржување на тие објекти имаме проблеми и незнаење. Истото најверојатно и дека се случува и во школите, еден излез ви е отклучен, другиот ви е заклучен. Sipas Panovskit, i gjithë sistemi është krijuar që të ketë korrupsion. Ligjet dhe rregulloret janë të tilla që do t'ju nevojiten vite që në byrokracinë shtetërore të nxirrni dokumentacion. Sistemi ju thot bëjeni jashtë procedurës, thot ai. Дека ви случаат буквално за криминалец, кој што не ќе да плати ни проектант, ни ништо. Едноставно, државата му дозволила да отвори, при тоа дали го контролирала или не, тоа е веќе прашање. Иако би требало да имаат извршено контроли, и по тие контроли таа дискотека не би требало да работи. Legalizimi i ndërtimeve pa leje, vetëm me elaborat pa respektimin e standardeve nga ligji për ndërtim, kontribon që në dokumente gjithçka të jetë legale. Системот е очигледно препон со дупки. Сигурно дека легализацијата на бесправно изведени објекти, изградени објекти, низ која што се поминат со една неподнослива леснотија, придонесува за нешто вакво. Hetimi për tragjedinë në diskotekën në Koçan dëshmoi se sistemi është i kalbur, siç tha prokurori publik Kocevski. Ka pasur vetëm 2 aparate për shuarjen e zjarrit, nuk ka pasur rrjet hidratues, ka pasur vetëm një derë të improvizuar e cila ka qenë e mbyllur. Objekti është regjistruar si objekt juridik për industri të lehtë. Nuk është kryer riorientim në objekt hotelerik dhe ka licencë të falsifikuar për kabare.